Kesan perthe Meghalaya kalanang kluj da kajing permena kaseng BJP yagi kerteng jong bar ki rupongut ki kertong banyakon hak election chaging dorbar tauan. Ya ketup kerteng ke BJP lepan skema kajing elang balalong hanong ba adalihi po kajing elam presiden ka parti UJP nada. Ke BJP kala ai tiket yang reungut ki kertong kenthe ha Meghalaya bakentup ia ke Ferlin Sangma ke ba pet na kaseng NPP. Presiden ke BJP hak jela uba Ernest Mauri unya kun na West Shillong kaseng kelap yang ru da unong yalam bahakmat ubarnat marak banyakun persya yang menteri rang ba ukonrat sangma na South Tura. Umarak wasak kem kendiat benai mensua bat la pelak jamin pat yau. Kibabun na kikertong bala pet seng kilayok tiket na BJP bekentup yu MLA bala job sansin. Martin Dango ubanyakun naranikor udango la penyesnok bat BJP dang hakini kendiat sengi belala. Sawai pat nong ilam bapau kemar ubah Himalaya sang pliang ubah wan pen na kaseng TMC oleh yok tiket ban aireng namos ram constituency. 60 की 60 असेंबली कंस्टिट्युएंसी लड़ेंगे. We will contest all 60 constituencies in Meghalaya and BJP will contest all these 60 seats on its own.